Kadir suresinde Allah mınday deydi. Hakikatta biz Kur'an'ı Kadir tünde düşürdük deydi. Kimde kim Kadir tünde bekem işen içmenen, Kadir tünde işen içmenen, soğuktu ümit kılıp, taң atkança ibadetine ötkörse, an ötken günöleri keçirilir deydi. Pende bir nazar sar, bir oylanı körgünçü, ahiretke emne jönöttüň dedi. 13 balabız Kur'an'dı büttü. Jılında Kur'an'dı bütken ballarımız var elhamdülillah. Bir 60'ga jakın meçitte hatim ötüştü. Elhamdülillah. Bu Kadir keçesini Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz sallallahu bergen. Belek kılıp bergen. Peygamberin ümmetlerine bergen elhamdülillah. Başka ümmetke verilgen emas. Peygamberimiz sallallahu ümmetine verilgen. Bir keçesini ibadetine ötkörsek 83 yıl 4 aylık ibadetin sobunu alabız. Ahiret saparı alыс sapar. Kabırda adamlar kılımlardan beri uktap gelişet. Kılımlardan beri jasat al жердечи. Ahiret saparı alыс sapar. Peygamber sallallahu aytkan ad-dunya manzaratul ahira. Bul dünya ahiretin egin zары deydi. Bul dünyada her bir insan ahiretni kurup kalışımız gerek. Her bir insan bul dünyada ahiretni kurup kalış gerek. Allah bergen çoğun mümkünçülük. Bugün inşallah urmatlı cemaat, şu Kadir keçesinde bir jakşı ibadatlar menen, dualar menen, istiğfarlar menen ötkörsek inşallah köptөгөн soğuptorgo, köptөгön jakşılıkka ие bolobuz inşallah. Laylatul Kadri hayrun min alfi şahr. Kadir tünü 1000 aydan dagın artıgırak deydi. Tenazzalul malaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Kadir keçesinde Allah'ın buyruğunu atkarı üçün perişteler düşödü deydi yeryüzünde. Ruh perişte Cebrail aleyhisselam dagın köptөгön perişteler düşödü deydi. İnşallah bugün keçede Cebrail aleyhisselam köptөгön perişteler yer üstüne düşödü. Salamun hiye hatta matla'il fajr. Al tün taң atkança tınçlık jana amandık deydi. Elhamdülillah. Hurmatlı cemaat. Allah bergen çoğun nimetda. Dualar kabul boladigan keche. Taqdirlar çeçile turgan keche. Günöler keçirile turgan keche. Allah'ın rahmetiga erişe turgan keche. Özgöçe keche bugünçe. Kudayıma şükür. Bugün bardyk meçitlerde hatim Kur'anlar bütüp dualar bolot. Kudayıma şükür. Allah Taala uşul kündü körgözgönüge çeksiz şükür. Bizde medresemiz var. Uçurdan paydalanıp Peygamber sözüm hadiste kelet. "Men lam yeşkurin nas lam yeşkurillah." Pendenin jakşılığına rahmet ayta albagan Allah Taala'nın bergen nimetlerine şükür kıla albayt deydi. Pendenin jakşılığına rahmet ayta albagan Allah Taala'nın bergen nimetlerine şükür kıla albayt deydi. Allah Taala'nın buyurup ben 2006 yıl uşulge kelgenmin. Muhammed Ali akabız men tanışıp kalıp akabız sebepçi bolup kalıp uşulge çakırıp uşulge 2006 yıl kelgenmiz. Bir 5-6 baladan başlaganmiz. 3-4 baladan başladıp uşuntip ketkenmiz. Bugünkü günde ballarımız 100'den aşıkta. Kudayıma şükür mana bir yıl elhamdülillah 13-14 bir balabız kere albay kalıp bir sebeplerden ulam 13 balabız Kur'an'dı büttü. Jılında Kur'an'dı bütken ballarımız var elhamdülillah. Allah bergen bu nimet. Peygamber sözüm hadiste kelet. Jakşılıkka sebepçi bolgon, jakşılık kılgандай soğup alat deydi. Şula kabı sebepçi bolup kalıp şunçalan karlar jılda çıkıp atat. Kırgızstan boyunca Orta Azya desem adaşpayman. Rusya'da ötüp gelişti, Rusya'da, Kazakistan'da, Alcak Taysı'da ötüp atışat, Andijan'da ötüp atışat bizim ballarımız. Arap ülkelerinde ötüp atışat. Uşul jerde Kırgızstan'da ala turgan bolsok, bir 60'ga jakın meçitte hatim ötüştü.
Alhamdulillah. Allah'ıma şükür. Sizlerden Allah'ım razı olsun hurmatlı cemaat. Sizlerden de duanızlardan, berekesinden, sizlerden kolduğunuzlar men Kudayıma şükür. Bir yakında bir medrese açtık. Dağın maksatları inşallah bundan dağın yaxşı maksatlar var. Kudayım bursa inşallah birgelikte hareket kılsak köp iş kılabız. Hurmatlı cemaat, jumuş köp, vaqt az. Kimge Allah kança ömür bergen, bu kıska yaşaуда жақсы амалдар көп кылайлык. Себеби балдарыбыз иманды болсо, мамлекетте өнүгүү болот. Балдар иманды болсо ата-энесин сыйлайт. Ата-эне караганда ага эмне керек? Балдардын кызматы керек да. Не керек башка? Ата-эне караганда балдардын кызматы керек. Иманды бала ата-энесинин кызматыны кылат. Ошон үчүн иншалла урматтуу жамаат, дуа кылайлык. Ушул балдарыбызга дуа кылыңыздар иншалла. Ушул Аллах субхана таала амалы менен насип кылсын. Элибизге, жерибизге кызмат кыла турган, динибизге кызмат кыла турган инсандардан болсундар иншалла. Иншалла азыр урматтуу жамаат, убактыбыз дагы азыраак. Жамааттардан дагы аксакалдарыбызга сөз берейлик. Алардын дагы сөздөрү бар. Алардын дагы куттуктоолорун угайлык иншалла. Анан Кудайым буйрса бүгүн bir parага жакын Kur'an nememiz var. Kur'an taravihti bütürüp anan dua kılabız inşallah. Anan dağın 2 gün taravih namazı var. Bugünle bütürüp alıp boldu demal var belikti. Dağın 2 gün taravih namazı var. Hatım Kur'an özünçe sünnet bolsa, taravih namazı özünçe sünnetти. Taravih namazı Ramazan ayında ele vardı. 2 günden keyin okuy albayбыз. Yok. Kança katışıp kaldık, kança soğup alıp kaldık. Her biri özü amal kılıp kaldık da boldu. Allah subhanahu taala dağın Ramazandaga jetkirsin inşallah. Anda sözümüzü aksakalardan. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cemaat, Allah Teala'ya çok şükürler edeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salam salavatlar olsun inşallah. Barınız inşallah bu karmagan oruçlar kabul olsun inşallah. Bugün Hatım butvatat inşallah. Hatımda bundan bo'lgan savoblarda barımızga Allah Teala nasip kılgan olsun inşallah. Kudayım buyursa bugün bizden meçhidimizde elhamdülillah çok bayram. Buna 14 balabız Kur'an'da bitirup inşallah bugün dualarımızda bitirişat. Bugün dualarımızı Allah kabul kılgan olsun. Çin yürekten dua kılayık. Şunun için birinciden elhamdülillah tinçlik, Kırgızistan'da tinçlik, elhamdülillah meçhitler, kenen köp meçhitler var. Namaz okuyayım desen, Kur'an okuyayım desen, medreseler elhamdülillah medreseler açık. Bu da Allah'ın bizge bergen çok nimet. Buna 27 gün Abdümaruf Karus bizge Kur'an'a o'tib, xatımga o'tib berdi. Allah razı olsun. Abdümaruf Karus sizden buna ustazınız buna elhamdülillah. Muhtar Karus buna bizde hazır imam bolup, yakta ustaz bolup, elhamdülillah şuncha baldarda o'qitib atat. Bizge namazımızda imamlıkka o'tib, namazda baş bo'lib o'tiradi inşallah. Allah razı olsun sizden muhtar qarı. Buna oңой iş emas da baldarda o'qitganingizcha. Bunda aytganda bir 15-20 bala o'qisa, o'shandan bir 3-4 bitiradi da. Buna bugün уже 14 bala bitirgan bo'lsa, anda значит где-то bir 100dan oshiq baldar o'qib atadi da. Allah razı olsun inşallah. Qanday yaxshi niyetler, maqsadlar bo'lsa Allah yetkazgan bo'lsin. Buna qarı baldarımızda sizlerge de Allah bergen çok nimet bu Kur'an'ı bitirdinler bugün. Buna sizlerden atanlar sizlerde civerdi bir yaka okuğala baldarımdır. Bu dünyanı öyle civerişti sizlerde. Oşol için elhamdülillah sizler de ustasınlar oluşup gelecekte sizler de köp şagirdleri çıkarıp köp qarı baldardı
қаржыларды шығарғанға Алла насip қойған болсын. Мына ақсақалдарымыз сіздерге чоң рахмат. Мына барыңар, дуа қылып тұрасыңар. Мешітімізді бірімдей айтқандай гүл өсіңерді. Аллах разы болсын сіздерден. Жамаат барыңарға сіздерге чоң рахмат. Аллах разы болсын. Оқыған намазлар, зикірлер, дуалар, салаваттар, оразалар қабыл болған болсын. Рахмат. Разы болсын екен. Разы болсын. Кейінгі сөзі Раушан екен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу жамаат, мына биринчиден Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошол эле мезгилде мына Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Мына бул жерде алтындай болгон аксакалдарыбыз, бул жерде жаштар, бул жерде агаларыбыз, инилерибиз чогуу биргеликте мына бүгүн Кадыр түн кечесине жеткизген Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Мына Кыргызстанда эмне бар дегенде, мамлекеттик деңгээлде биз айта алабыз, дин эркиндиги бар деп. Мына урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров бүгүнкү күндө ушул Сауд Арабиясында Мекке шаарында вакуф деп ушул бир дүйнөлүк стандартка туура келген гостиницаны баштады, Кудай буйрса. Ушул гостиницага барып, ал жерде бардыгыбыз ушул бекер барып, ошол жерден учуп бара турган болсок эле, келечекте ошол жерде 6 этаж абдан чоң жакшынакай гостиница курулат атат. Ошол жерде барып, Кудай буйрса, бесплатный ошол жерде туруп, ошол жерде умра кылып, ажы кылып, Кудай буйрса, кайра келе турган болуп атабыз. Аллах Таала разы болсун. Ошол эле мезгилде бүгүн мына бул жерде каракаларыбыз ушул Рамазан айынын башталышынан баштап ушул жерде Курандарды окуп, ушул жерде дуа паталар кылып атабыз. Ниет максаттарыбыз ошо ишке ашсын. Аллах Таала ар бирибиздин ошо дуаларыбызды кабыл кылган болсун. Мына алтындай болгон аксакалдарыбыздын дуаларын Аллах Таала кабыл кылган болсун. Бардык ошол бүгүнкү күндө ошол дүйнө момун мусулмандары Кадыр түн кечесин мына белгилеп отурат. Мамлекетибизде ошол ар бир ошол дүйнөдөгү ар бир кылган мусулмандын дуалары Аллах Таала тарабынан кабыл кылынган болсун. Ошол эле мезгилде биздин Кыргызстаныбызда дагы ушундай ынтымак, достук, бир туугандык, береке болсун. Кудай буйрса ошол Рамазан айларынын бизге көптөн көп ошол күтүштүккө, көптөн көп оразаларды кармаштыкка Аллах Таала насип эткен болсун. Ушул эле мезгилде биздин ошо Кыргызстаныбызда өзгөчө дин алымдарына абдан бир чоң ыраазычылык айтып, рахмат айтышыбыз керек. Ушулардын катарында мына Мухтар Каракеге чоң рахмат айтып, ыраазычылык айтышыбыз керек. Канчалаган мына каракелерди чыгарып атат, канчалаган мына талабаларды чыгарып атат. Бүгүнкү күндө медреселерди ачып, ушул жерде ар бирибизди мына адеп ахлакка чакырып, бул жерде улууну урматтоого, кичүүнү сыйлоого, динди үйрөнүүгө, бүгүнкү күндө ошол сүрөлөрдү үйрөтүп, ар бирибизге ушундай чын дилден кызмат кылып атат. Сизге да абдан чоң рахмат, Карака. Мамлекетибизде тынчылык болсун. Ушул жерде отургандардын ар биринин дуа паталары кабыл болгон болсун. Бүгүнкү Кадыр түндө кыла турган дуаларыбыз Аллах Таала тарабынан кабыл болсун. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Рахмат екен, Алла разы болсын. Бактияр экен. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Мына Кудайдын куттуу күнү бүгүн баарыбыз ошол мечитте чогулуп отурабыз. Бүгүн биздин мечитте чоң майрам болуп атат. Кече күн да сүйлөдүм эле, бүгүн да сүйлөгөнгө туура келип атат. Сиздерди кармаган оразаңар менен окуган намазыңыз баардыгыңыздарга кут болсун. Баардыгыңызга насип этсин. Мына бүгүн Кадыр түн болуп атат. Кадыр түнүндө сиздерге насип болсун. Бала чакаларыңыз менен, тууган уругуңуздар менен аман эсен болуңуздар. Мына бүгүн биздин медреседен 14 бала окууларын аяктап, алыскы сапарларга узаганы турушат. Ушул балдарыбызга сиздер дуаңарды берип, ушул балдарыбызды жакшынакай кылып узатып койсок деген бизден чоң суранышыбыз бар. Бул балдар окуу учурунда мечитке, медресе аябай көп жардамдарды жасаган. Мешітті тазаланға, мешіттерді жуғанға, стройкада иштегендерге аябай көп кызматтарды кылышты ушул окуган учурларында. Ушул балдарыбызга да биз
çoğun rahmat aytıp, joluңuzдар saparlı ol, aman esen bol, bargan jeriңiздерде, işleriңiздерде ийгиликтүү болгонун биз Кудайдан тилейбиз. Бардыгыңыздарга çoğun rahmat, бардыгыңыздар аман болуңуздар. Ушул биздин бүтүп аткан балдарыбызга жакшылап дуаңыздарды берип койсоңуздар. Çoğun rahmat. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam. Biz Baldar bugün bitti Kur'an'da bu birinci kitap. Birinci kitap. Bana biz imamımız Kimsan Bağcı Bukhara'da medreseni bütüp anakin barıp kayra okugan Iordaniyada жақсы маалыматlı domla болсaydı bu всю жизнь okuş gerek. Bana bizi balabız mamınalı. Hazıram okup жүрөт. Bu birinci Kur'an kurslarında birinci mesle alıp жүрген жигит. Жақсы bala. Ondan kichine bala bolup kelgen bir yakka hazır. Bana 30'ga çakılap kaldı. Ayrı malumatlık. Kutuktayım. Sen kendine barыбыз sağ salamat bolaylik, baxtli bolaylik. Mana muhibnim hacım ben bir söylep koyayım. Kelingиz. Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuhu. Kımbatlı cemaat, bütün alamdı jaratkan, anın içinen uşerde oturan barыбызды jaratkan, Allah Teala'ga çeksiz maktolur jana şükürler olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhisselam'a salavatlar olsun. Buna bugün kanday abdan ulu gün, Kadir tün degen gün. Bu tün buna bizde karık aytıp etti. Ne yıldan artık dep. Ansıganday bu karılardın, aksakallardın milletinde, aksakallardın milleti tölke gana uşu jaşlarga dua gına beriş gerek. Dua beriş gerek. Duadan bölge eşteke yok. Allah Teala dua vergenlerdi abdan jakşı görüp. Oşo içine mao jerde mına bizde karılar oturat. Uşu karılardın en kiçinekeyi mına isler eske tutup baş 14 yaşta karıke oldu. Mına Allah Teala oşoga başına abdan jakşı nerselerden barın kirgiseptir mana 14 yaştağını göröstөр uşu yerden. Bulardı tarbiyalagan ma ustadka rahmat aytalı. Bunu menen jardamdaş жүрген mına mojotda oturgan baldardı aytalı. Buga jardam berip, uşların jolun joldup, bul jokta bularga rahmat aytıp, rahmat uşta aytышыбыз керек. Mına bu baldarga. Bulardın bari teң mına uşureki medresede çıkkan baldar. Hazır uşu yerde mugallim bolup, ustad bolup iştep жатышат. Kudayım uşularga densoluk versin. Aların içinen mına öreki meşitlerdi jasap, meşitlerdi kurup atkan Muhammed Ali'ge, Bistent Karki'ge, bularga dagı rahmat aytalı. Sebebi bular Allah'ın süyüktü pendelerin dep men oylayman. Sebebi bular köp nerseni Allah'ın yolunda iş kılıp жүрүшөт. Kudayım uşu Bistent Karki'lerge, gelecekte İslam dininde hizmet kılgan alımlardan, jana Karki'lerden çıksın. Oşonda ele uşu yerge jattan mugallimlerge, üyübülerine ıntımak, beybildik, çınıştık versin jaratkan Allah'ım. Gelerki жылкы, gele turgan жылкы Ramazan ayına barыбызды nasip kılsın uşo jolukkanга. Rahmat. Allah razı olsun. Anda karılarımızga işte hadiyemiz var, usta berip koyalım ha, tapşırıp koyalım. Akılbek karı keling, akıl. Bir. Allahu Ekber. Bir. Allahu Ekber. Bir. Allahu Ekber. Bir. Allahu Ekber. Takbir. Allahu Ekber. Takbir. Allahu Ekber. Takbir. Allahu Ekber. Allah bıraksın beni. Dursun. Çok sıcak. Kim? Alımcan karı kelim. Bir. Allahu Ekber. Bir. Allahu Ekber. Bir. Allahu Ekber.
Takbir. Allahu Ekber. Takbir. Allahu Ekber. Takbir. Allahu Ekber. Var adam. Kim? Ha, Mustafa Qari keling. Takbir. Allahu Ekber. 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 Muhtar, Hazret demek yükseğiş. No, siz kim keldi? Ha? Açık git pasta. Kim keldi? İbrahim Qari keldi. Takbir. Allahu Ekber. 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 Allah baraksın. Takbir. Allahu Ekber. Basrullah Qari keling. Keling. Takbir. Allahu Ekber. 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 Allah mübarek kılsın. Kim? Muhammed Ali Qari keling. Takbir. Allahu Ekber. Takbir. Allahu Ekber. Takbir. Allahu Ekber. Allah mübarek kılsın. Kim? Arafat Qari keling. Takbir. Keling. Takbir. Allahu Ekber. Keling. Takbir. Allahu Ekber. Takbir. Allahu Ekber. Takbir. Allahu Ekber. Allah mübarek kılsın. Mübarek kılsın. Ulug'bek Qari keling. Takbir. Allahu Ekber. Takbir. Allahu Ekber. Takbir. Allahu Ekber. Allah mübarek kılsın. Maşallah. Kim? Ali Qari. Hazreti Ali. Takbir. Allahu Ekber. 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 Allah mübarek kılsın. Mübarek kılsın. Amir Qari keling. Amir. Qana? Amir Qari keling. Kelavering. Takbir. Allahu Ekber. 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 Abdulaziz Qari keling. Takbir. Allahu Ekber. 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 Kim? Aha. Alisher keldi var mı? Alisher Qari var mı? Keling Alisher Qari. Alisher Qari. Takbir. Allahu Ekber. Takbir. Allahu Ekber. Takbir. Allahu Ekber. Takbir. Allahu Ekber. Takbir. Allah mübarek kılsın. Allahu Ekber. Hazreti Ali ha? Keling Hazreti Ali. Takbir. En ikisine Qari olsun. Takbir. Allahu Ekber. Takbir. Allahu Ekber. Jana men aytayotgan Hazreti degan bu Qari uşreki olam. Uşreki olam. Takbir. Olam kelajakda. Takbir. Allahu Ekber. İslam dininde abdan çoğ sağlım koşa oturgan jigitlerden biri. Şurası keyin hazır. Emi
Anan menin jardamçılarım o karılar. Uşul çoğu sabak bergen, özümüzdün madrasada bütkön uşunday bütkön ballarыбыз mana бүгүнкү күндө sabak берип атат. Буларга дагы кичине hadiyabız бар, ошону берип коелук, Kim? Maruf karı ошол канча көп жыл болду, бүткөн билесиздер. Mana bir ay ушундай жыргап, рахаттанып Куранды уктук да. Takbir! Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! Mübarek olsun. Mübarek olsun. Kimdi? Yaklaşık. Ha? İslam karı. Takbir! Allahu Ekber! 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 Mübarek olsun. Kim? Muhyiddin karı. Takbir! Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! Allah razı olsun, mübarek olsun. Fazliddin karı. Takbir! Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! Allah razı olsun. Hurmatli cemaat, mına özünüzler ko'p turasizlar, bizlarda ko'p ishlar jasaldi, o'shalarda o'qitgan, o'shalarga yordam bergan, o'shalarda tuz yo'lga solgan bizning muhtar qarimiz bor. Muhtar qarimizga cho'ng rozichilik aytib, muhtar qari qadamini belingizni berib qo'ysangizlar. Takbir! Allahu Ekber! 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 Allah razı olsun. Hurmatli cemaat, bardığınızlarga çoğun rahmat, köngül bölgeniңizlerге. Eng aksakalыбыз bir dua veresizler. Cemaatımıza bir dua veriңiздер. Muhyiddin'e dua veriniz. Ataxana bir dua veriniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin. Yaratgan Allah'a çeksiz maktolar, şükürler olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a salam salavatlar olsun. O yaratgan Allah'ım, bugünkü mübarek okların bütün karı olsun, karılarda yaratgan Allah'ım, iki dünyanın bakvat beybildik yaşasın nasip kılgın. Onlarda okutkan mamda ustaslarına yaratgan Allah'ım, Biblios'ta beybildik tırstı kıntıman ve soluk bergin. Bu ustadka yardım bergen anın yardımçılarıma o yerge oturan baldarga dağı, gelecekte İslam dinine hizmet kıla turgan, jana özünçe imam bola turgan baldarga yaratgan Allah'ım, Biblios'ta beybildik tırstı kıntıman bergin gelecekte, bala akrabı olsun, üylönsün uşadaki yaş baldar. Yaratgan Allah'ım bu şehirde oturgan bağırtınarga, büyüklerine beybildik tırstı kıntımak versin, densoluk versin. Baldarın artı nevrelerin erdi yaratgan Allah'ım şu neşikte vergiler. Okusun, gelecekte İslam dinine hizmet kıla turgan ulu bendelerden bolsun yaratgan Allah'ım. Kuştun bağır yaratgan Allah'ım özü kavul kılsın. Bir rahmatika ya kamarahimi. Allah razı olsun. Hurmatlı cemaat, vaqt bo'lib qoldi, namozni boshlay beramiz.